Kanyang laki din! Hey, Ribeng! Kaano kayo agbayad iti utang yaw? Unay mo ni nanatinangan, uray nagado ti tao, agsingsingir. Talagamat nga ado ti utang nyo Wan, agbayad kami. Urayom labiit, taag-flighten nila kay ko. Kaano nga minayang ag-flight nila kay mau? Inton o may alawasan, nana. Kat numakadanon ijay agbayad alagusan. Una, Manong jay utang yun 50 mil idi mo na. Idi kwan, nangalaman na nila kay mo iti 20 mil. nana tinang, oy nana. Masobsobra am samutan ti agkwenta. Kalpasan na, nangalakamot iti 10 mil. Tako na mga igatang mo iti bagas kan abastuyaw. Nagado ngayon ti utang mikan ka, nana tinang. Nalakayo lang nga mabayadan na kita. Numaka-abroad nila kay mo, Ribeng. Uwen, bakit mabayadan ta amin dagita nga utang ta no makaabroad ako? Marurudak kini nana tinang. Magmagnaak ijay kalsada. Isukit din ti ipukpukaw na jay utang takan kwa na. Uray lati malyaw dagiti agkikinuto at chismosa. Ay sus, nakangagdamanin ti ikismis da no kasta. Siyak manen ti kontrabidan. Pasensya amlat tala di idan bakit? Ay na makaabroad ka laang lakay. Ne. Anya ti kayat na asawan day ta, mo? Basta, adda kayat na asawon day ta, adyak kayat nga ibagakan ka. Nag-flight nga yaman nila kay mo, Mare. Una, hindi pa'y naminsan abulan. Kat, makabayad ka nga rodan Ay nakatuan na. Pinawitan na kakadimot laangan nila kay mo. Addan, igatang iti bagas kas kada allowance dagiti ubing. Ada ibagakan ka. Anya day ta? Bagay mo ti agpa-eyelash extension. Anya day ta nga ibagbagam mo. Day ngay uso ita, apapuskulan kan paatidugan dati eyelashes mo. Ay, day ta ti kayat ko. Sagmamanungay day ta mare. Nalakalaang. No jay gayem ko abakla ti mga ramid. Isungarod adamdamagak no sagmamanong. Tinasayaat, mapantay jay parlor na. Tada kayo ti agsarita. Ay, kaguray ka man. Mano ti komisyon mo ditoy? Basit laang si kakit di mat. Agpapintas kakit di. Tapno saan na ka nga isukat nila kay mo. Ay, padasan na. Isukat kumat Katuan, kabailan ka papintasan. Agpa-eyelashes extension na klaang. Day talaang ti kayat kong aramidam kanya. Kabalak pa'y apatangusan ti agong mo. Padakkelan ta day ta masangwanam. Ken, day ta likod mo. Opera Ay, sapay kabuteng ko ti ma-opera. Ay, tudukak. Injection ti awag ijay. Amangan mo't no nangina. Saan? Kabailam day ta abroad nila kay mo. Manumat laang ngay, data 25,000. Nanatinang, labsan ka pa dito igid ti kalsada Apay asaan mo akadwa ni Ribeng? Padpadaanak ka. Ay kat, padaanan nyo lataan nana. Ta sigurado lumabas dayjay ditoy. Katuan, addaya sa bali kalsada pagnaan na. Malaksid tumayab. Ay saan mat tumaytayab ni Ribeng nana? Nabayag kami ni agamam mo. Diyak pa'y napuutan at mayab ni Kumari Ribeng. Ay basta, padaanak. Agawid kamutan. Tatila pagturturungan ti saritaan. Maulaw akon kan ka. Agawid kan.
Jaran! Nanyatim ako na may itilangak lakay. Ha? Si Kadaytan, Ribing? Ay nasukatamutin tinagan ko saanan aribing nabangsit adenggen day taanagan. Ne, kat anya nga ruti kayat mga yawag ko kan kaita, bakit? Rebecca, baliksam anaimbag lakay. Kan, ay sus, nagtundiris mo tanday ta agong mo. Sigud mat adulpap day ta. Ipatangos ko pa'y daytoy lakay. Ay sus, natundiris una yun. Unatap no saan dakon nga uy-uyawan. Ken, lakay, kita daytoy kurimat-mat ko. Ha? Anya ti ko na makita. Anya kamaten lakay. Daytoy kurimat-mat ko anapuskol ken atidog. Aya. Ay, saan mat ngamin unay amadlaw? Kat no video call mat ngamin. No personal siguro, madlaw. Ay nalakay siya kung ti kapipintasan amisis dito'y lugar tayo. Ay, kat nasaya at ano kasta bakit? Ken, sexy ak pa yun lakay. Ay sus, nagswerte akong tanadaan na kitinapintas kan sexy nga asawa. Ay lakay, kaano ka manan ngayong agpawit. Naibos manan yung impawit ko idi napalabas alawas? Ay na, nagngingi na dagiti amin amagatang dito'y Pilipinas. Awanen ti balor di sa nga ribom, numapan ka makipalingkay. Iso nga agipawit ka, pang allowance dagiti ubay. Amok, akaipaw-paw man na nila kay mo. Iso nga rod nga umay ko pa injection daytoy agong ko. O, saan ka di amaudin daytoy? Ay na, namin adon adaras, amatudok day taagong mo. Tapnon natangos. Anya ti kayat mo asawan? Kunak man numaudin daytoy, ket natangos latan nga agnanayon toy agong ko. Ay na, matudok tupay Siyempre, kasla daligday ta. Numaplat, kasapulan ang mabumbaan kan mabulkanize. Apay ngay, tila mo't nagturturungan dagit ako rimatmat mo mare. Ay na, nagdiram usak ngamin, iso akasta. Ay kat, naskan nga isublimanin tapno urnusan da. Apay, saan anapintas ti buya na? Saan nga rod? Saanan ang maibagay dita nagtunderis nga agong mo? Ket no kagap-gapukla ang ije parlor ni bakla nagpa-vulcanize. Ay nagpa-injection iti agong ko. Isu malagayam naglabaga Ay namare, isublim day ta kurimat-mat mo, tapno matarimaan. Ado mati kwartam. Ay na, kas kalapang Miss Universe dita natarimaan nga eyelash mo. Ha? Bagay kumatnaan? Ay nagpintas, super duper. Uray agsida kaming itituyong inaldaw. Basta maipatarimaan ko daytoy kurimat-mat ko. True. Di mo bye-bye ang tabagim. Rumba nga always pretty ka, adi? Bakit? Maangot mo ka, di maangot ka. Anya di maangot mo? At dagprit-prito ito yan. Iso siguro ti pangrabyan da. Imprito ato yan. Tila maangot mo. Sino akaruba ya? Ti mangrabi iti prito ato yan. Di tamot balay da kumari aribing tinagapuan ti kasday nga angot. Di abroad nila kayo na. Agsidadalaang iti to yan. Si Kamat, di mo kadiam mo ang nagpa-eyelash extension ni Ribing. Kan nagpatundiris iti agong na. Ison ati pangigas-gastusan na di kwartang ipatpatulod nila kayo na. Bay amon takadaag bisita ijay parlor ada commission ko. Isu tinangalaak iti ingatang ko iti si datayo ita.
Aniya, mapan ka manin agaradon. Wala na. Da kayo ngay. Asino man ang orayin nyo dito igit ti kalsada asingirin nyo iti utang na. Dayjay aribing Tauray 5, saan pa'y nagbayad iti utang na? Ay, yawanan. Saan na kayo nabayadan da dyan, nana? Apay, saan? Darum kung tupay. Apay, diyo ayan nadamag. Di anya? Kinugas-gastusin na di kwarta na iti panagpapintas na. Amam di kunada nga eyelash extension. Amo ka? Regular nga agpapa-eyelash extension ni Rebeng, nana. Kastagayam. Kit nagpatanos pa iti agong na. Ipatiliw kung sakit dino kastalaan. Ay, panawan kan nana. Adon tinay-chismis ko kingga. Pudno ka di amin nagitimbagam. Ay, pudno nana. Siyak pa'y magti ko na yaw. Mare Rebeng. Ay, Mare Rebecca. Oh, apay mare. Ay na, imbag ta nakita ka dito palengke. Imayak gimulpi iti si daan ni atuyo. Ibagakan ka, asaan ka alumablabas iji kalsada. Iji barangay tayo. Apay ngay. Sa dino ngay tipag na Ag-tricycle ka laangan. Hanhantingan na kadayjay ananatinang. Naamuan na ngamin, asabali ti pagigas-gastusam iti kwartam. Apay, asino mat day tachismusa? Nilakay ko nailawan an ibaga na. Ay, kamaten nakngaruden ay iti badang ni nanatinang nukasta. Isu asaan ka pailaan nga agpakpakita kan kuana. Anyamot ni nanatinang, kaslamot saan amabayadan. Sa bagay, jakpay pulos na kabayad kan kuana. Bayamon Basta saan mo aliwayan jay sumarunong nga schedule mo iji parlor ni bakla. Di mo kunaan, ama di manen tibuya day to'y kurimatmat ko. Saan la aday ta kurimatmat mo, timadi? Uray day ta agong mo. Apay day to'y agong ko. Medyo agbangking. Ay sus, di nakman angawon iti kasta. Mapan ka laangan iji parlor inton bigat. Naskan ti maintenance na day ta agong mo kan kurimatmat mo. Kanayon kayo mat kanaw nga agkita kini Rebeng. Ha? Ay, saan nana? Tultulungam samat nga aglamang kanyak. Ay, saan mat nana? Ibagam no sa dino ti ayan na. Di yu kumamot kamatan iti badang nana. Awan ti badang may ijay balay may. Ure anya ka di apatadam? Ha? Saan apatadam wano badang ti ikamat kukankwana? Kat, anya ngay nga rod, nana. Ay, bongga ka talaga. Sigurado, pinawitan na ka man nila kay mo. Awan nga rod. Jakman amo, saan maten nga umawawag. Ala, amang ano nakabirok iti sa bali. Padasan na. Ay, umay kanta urnusak na ito eyelash extension mo. Kanday to'y agong ko kanong. Tapay? Nabangking kanumatan. Aya, ay kitagman. Ay nakakababain mat mabangking to'y agong kong. Ay na, medyo bangking, medyo kabailakmat nga urnusan day taket. 5,000. Manan, apay, di nakla maikanin iti discount. Discount? Ay sige. Kapampanaw ni Rebing ako marim. Eksakto mat nga imay ka. Ay, kasapulak gayam ti kwarta. Amo ka? Imbaon ko nga umay ditoy. Kasta, ag-sell stock ka. Kat, itad man anjay commission ko. Well, ay, apurado ka. Agtugaw ka, takwenta ak numano. Nakwenta kon. Adto'y ti maalak a commission ko kan ka. Ay, aguray ka, ang mga numistik ti panagkwintam. Nungay adanayon namanan, di malugi akon. Anak ang makamatan ti kaabakot.
Naparpartak kakit atumarayan ngam siyak nga adayo nga ubing ngam sika. Hoy, Ribeng! Aguray ka tagtungtung ta! Day utang mo sa anak nga itarayan! No makamatan na ka, ha? Agdiritso ak ijay balay. Sakon to irikap amin at tawakan ritaw. Sako ibulos dagiti nagdadakkel a ginudgod nga asume. Sigurado nga darabis dagi jay. Ada akon dito balay mi. Ilak kun tiritaw. Ha? Ano na dagito'y maleta? Asin... Simang puweta kon bakit. Anya? Agtagtagainap aksamay. Ay nalagmad at agtagainap daytoy. Ay Ribeng, agring ka! Ribeng! Pudno ti makit-kitam bakit. Sana tagtagainap laan. Kasano na pasamak daytoy? Apay bakit? Saan mo ka di anadamag ang madamati gubat itinapanakapagilian? Iso pinaawid na kami. Adda aya gubat ijay? Ay, ne bakit? Ada tao. Lukatam day tari daw. Ay saan? Saan ta alukatan? Uray anya ti mapaspasama. Apay, ada ka di ilam mangam. Ribeng! Lukatam na tiyuri daw ti balayaw. Agsarita ta! Ne, ninanatin ang madayay. Diyan nakautangan ta. Saan ka sumungsungbat? Tapno pumanaw. Ay sus, anyan ay ati mapaspasamak. Ay, aguray ta kasaritak. Nakababain mo't no kasta ti panang tratom kan ko na. Ay, nanatinang. Naimbag ang malamaw. Nay, simangpot kan. Nagawid ak. Uray saan pa'y analpas ti kontratak nana. Ngamin, madamamot ti gubat ti jay ili anapanak. Ay kat, agbayad ka nga rudan iti utang niyaw. Utang? Ne. Ay, Ribeng, anyo ti kaya tasawon da ito? Ay, kuhala ka eh. Ay agbayad kayon. Amuyo, dahito ikamkamat ko kada kayo nga agasawa. Kaso, kasuan kayo gaputa dinak bayadan. Ay, kuha, diyak kaya ti may balod. Ay, kuha na. Ay, mabitlaan. Ay, pagsaritaan mi dahito kiniribing nanatinang. Ay, mabitlaan. Anya lakit di ngaminan aya. Kasaritam na itaasawam, nga awan sa bali ang naggasgastusan na, no saan at ipagpapintas na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.